Hello guys! For today's video guys, so naghigda aday ko guys kay kapoy kaayo kay gikag abot sa eskwelahan ba so maghigda-higda sa aday ta guys no. So magpahuway aday ta gikan sa eskwelahan guys kay kapoy kaayo kay maglakaw unya na tricycle nga may hunong guys. Nagpasalamat sa Misan driver guys kay ipasakay mi guys kay kapoy kaayo dito sa unahan guys na pagtang may tricycle so misakay mi guys kay sakit kayo akong likod guys. So nagpasalamat gud ko guys kay sakit akong likod so mipahuway aday ko karon guys kay nagpahuway jud ko karon guys. Pahuway ko karon guys kay bag-o mag-abot sa eskwelahan guys. O inana guys no kanang mag-blackout ta. Nya pagdira na sa tunga-tunga. Tabay tunga di ay nabagtamig driver guys. Oy nabagtan na day tricycle niya ti. Okay? Pasakay mi guys. So magpasalamat jud ta guys sa tricycle nga mihuno sa amo kay sakit akong likod guys. Oy sa nilakaw guys. So bye bye, thank you for watching. Bago pa mig abot sa eskwelahan so maghigda sa ako diri guys ay musabak kay matug ko. Bye bye, thank you for watching. I love you all.